Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Kwezi watukufu hadaninga ni bushroni khair manani kaundo mlio harumwazi sana za dunia. Uskwalelo unu rireje ivanu tena ukarinja manu skwa juzi. Reje manu skwalelo unu ha mada mbili. Andi madi kao mwishi ya zajiro skwalelo unu usu husuza Mohamed Daud Kiki garjunji ambavi haruma husu maji zila lawama ikawa ngarizishia ubanu haruma nyanyasi ikawa ngwa ubanu ngaonesau kana imwaida ulaikane rumbi shahensi baha juha haroha na ngarona ukana wasi maji mansiju gar aminiyo kana maana hukawa kefarka mbili dukana humbadili fikira zohenje za nugozinji wandubu hematso wanduju wanugozinji wenge upande huo ngarjo hunjia kabla nejanji ya rumazi madambili hizo ngambe taarifa banu ya husu mzee wa hatu ikao halaramu mji mtukufu etara mjini ikao hakavjingo ndaruma mji wa Marseille sha kabla ya banu hakauduka ya haruma yensi ya larinyo ikao yehambwa Ibrahim Abdurrahman hede na fariki harumwa mji mtukufu wa Marseille usiku jana ngarombo mungu ikamwa benze rimswali ye Yahowa harumwa midi rimuhose Yahowa rimswali ye Yahowa ujorohe juma ikamwa benze ya waswili harumwa mji mtukufu wa Itara mjini shahadan preciseno ronro ngarjo mswalia harumwa umra wa Filispiat harumwa yetere yani ekamra jabo msiriju obavuni mwabo ngabotere yabo garjo mswalia haruma midi kikawaida ikao enimru ya fabanu yoswali wayabo midi watukufu ngamjio haruma imada mwando ikao de animi sabanu imada mwando ikao de animi sabanu ladimar hashirishane ukana si upara imadhamana warambia renge nao ili kangaramba urongo banu zikenogo za sahihani zikenogo za kweli uskwalelo unuriwa na maharibi ezajiri kabatilo video ezajiri ndini harumwa izura uzisa dokana Mohamed Daud Kiki haonesa yokana eshababiola olamrikao hamdungu kasina mfumo banu haka gwanzwa mro hitswa hata uskwalelo unu hede haimu milabo gariju hahe motola haisha babiola baada abo hamshemeliza mwizi ngamjuao mruko kange moroni habaye mwizi ngamjuao ziko jiri kana aina samru yalo moroni amba mwizi abola de mayolwaya imoto shababiola haishiyabo amba mwizi hajuhaya jihufie roho garini baada roho garini ngurambio wa mrenge wa mtia mahala hamuhifadhi mruola izindu za kogarini za hemruola wazirenge baada hapo yarengwatilwa hula mmono mbabize image uamba ngwa parawe pejeni honesoka hapa repejeni kwa tu jusa ngwa parawe polisi almuhimu ya pejeni ndo ahenda isa wenda bala bondi hajeshi mzima yabo haulwaya shaka jafa yani hifadhi mrenge ukana deja hamete motola andanje yokana emotola joka holwaya mru tena hamaila namna yojeleza mru gole uka emru hajwamba ukane mwanadamu handungu hasina mfumo wanzo niwe ngamjole gari lahe ngamjoni mero hele gari zabarina todana shitaki zabarina toka hazamba kabula shaije ukana leo yende ambe ukana ya mwimile bogari juu ya shemeleze mwizi emotola joka haulwaya izababisho kana leo ngabo jeshi ya Ulaya husu edega kada ya jiri yao wenge vanorizamba onga harumwe hifadhi sisi karna hamba komanteri karamba rongoka ngarjoka na mria sarengo harumwe hifadhi yabo sharia lishendo sharumishi shahanzara shelizizane makandida wala wende harumwe election zila raili ze voti sazitolwa yabo kwa tina eminite ça veut dire haina mzima yabo ujoka hafanya itendwa au harende itendwa yabo ujo hukumulwa haishe tendo ashifanya
wengi watu kufa Komori kanoja banuje rambe bala jao bala ila komplo bala jao shanga rujoka izonde zerongo heli zalawa yabo ngarilinda we mahakama ukana ngiharumwe mihono na hifadhi ngo gendarmerie ngarilindao mahakama waambe eza lazimu hawa hukumu eza lazimu shanga rujokana hadisi hiyo ikamnu mwanzo ya itunde watsina ukana leo dala nadamu kwa hata wajona ze surwa za mwanadamu wala pize shaka mnu mwanzo atundeze rongo mrukatsuzele wanro ukana mimi tijokana mru yambe nambe mru mwanzo ani uwe sati tielewa tatikia siza wakati yoke mru sina mfumo mwanzo ani uwe ani ntsona na shtaki nsodo banu bwa lazimu shanga mdazo njena mparise garini maharibi nimshemeze mwizi ndidie mrola tawe ndina benga ani mhifadhi alafu tena ani waje ila le jeshi lije wajibu ndo jeshi ya Ulaya yani ihadisi hiyo wa Komori giyo flu mruka tushindo elewa Mwenyezi Mungu narinike amani Mwenyezi Mungu yarinike roho zokana ritiro fanya taratibu kama damu bonti juu na ukaya mahakama hatu na hifadhi wafanya hazi hao kamgwawenza watukufu ngamjiwaru mwema davili ukaya imada inu kaitina detai hakuo liho zirungi zoflu orahanu kwa tuzira mbua shaye yuende hela haya hadisi heli rapara imadhamana warambia amrejezo akadwa vili oliho imada ya mwando inu gyomfuvi dukana riwono za imaji za leo Mohamed Daud Kiki ngone sokana mwanadamu woi akamtsaha angasina mfumo kiasi ya mfumo ya ukaya ya muwe hajosu kwa lelo unu hamparisa umaharibi ugarini hamshemeleza wizi baada hapo walangu juo kanamri ya shemelezwa wizi moroni yabo yorambiwa tawa ili yatijulwaya harambiyongu tao wa mrenge wa muhifadhi wa mtia dahoni mbono za imaji wamba ngwa parao EPGN irikawishabo ya hamba abokaka watu kwa tujusa ngwa parao polisi alimuhimu EPGN ndo da warenga yemruola sha honda wa mrenge ngabo jeshi ya Ulaya yabo ili mwanadamu hele ukana mwanadamu ola hamete andanje ya ukana hukaya shemeze mwizi deja yabo mwanadamu ola hajokahara lo hicho alhamdulillah wa muhifadhi baada hapo waja wa mrenge EPGN wa mrenge ngabo jeshi yabo bahe ya Ulaya izabaki hizo za mahakama ya hatu bengwa ngabo mbo kabati mahakama singar kubalio kana ngabo mahakama hizo kasina komentari ngarlindao ihifadhi ne mahakama wafanya hazao ngaredo harumwa Yesu jabeli kama ujibiwa kanga mibanu ntsona hatamba mundu mujibi wandondo kama murongo wa heli ya lazimu masereo kahea jinio kaihea ukanga bandu wazokana tamrajo ka urongo banu bengwa ngotsomba na mtawajali shabwe tartibu ya hao we mrumzade we pede udea ulapiza we ulandawi we jawani ndugu zuka ndugu hisukana maki za malezi Mwenyezi Mungu rifadhi ngari jawarumwa madavili riono yukana ensi hatu bandhi ya miji nelebavula hambu riono majikao yakausia riono wanyanyasi kawa habanu wakahonesa yokananga mwenao kemwe daula katine rumbi shahensi ngamwenawe majianu yasihi ubalali yonge Kenya watukufu tijira bwa Komori ndabu mwe daula hende Kenya ngamjoka inundasio ila majiale kaundo yakafsa Komori yala yasihi Kenya ngabonru hafaru mamengo mitsanu heya kiasi wanrujana hasababu de majiala nomono kale bunjiriyo lifanyiha okahindi garele wao kana haina samralona dhamana za daula ya mnduga na serikali haina mndu yabo ngene domeni ya hao riwero kana iho ukanga joka kabla ne jananu wanono vanu raisienda bahanu okaya yazie bunjiriyo ya rejebo sijuu likanga bogeri yani kudeta shekarongoza ukananga bo pepo haungabo mvua inyao hau narchangala madahunu si uona kana makrojo roha banuga bone jinji mparumona kana wa Faransa wa hea wadambo kana banujo hauro oha na banga boneji wanugo tabia waruko tujovira karja porozi ona yoka hizo ngizona wanru ngizone dome enimruge ne domeni ya leo bara mbonga bo kolera she domeni ya he ema doktori ngo yabo ngo ambao ngo fanyao hazao leo jarono kana majalasihi
Colonel Rafiki mumono kakasurtere hakandene ekipu ya hahe kayonde domeni ya hahe ya muhansibala haonesendo manahe hekia si ashinda mono kana waziri riwono kana Isu Mohamed Bello mumono kahakaba ala hatanganya na Colonel Rafiki wakafanya kiasi washinda imuheda ula haja henda wajomba habari mono kabo ya henda ikawala wakawele wakalila domeni ya imuheda ula wajoka hori hobala au warema hiyo au wakefijo shawele ukana ila ti domeni ya hahe yokeke muheda ula haka kai harejei yebo ekala o haziala bunjilo hareje komori hajozie majiala hajofanya rogeruka la tide domeni ya shale o hansi madhomana bala leo kamruga na shiongo shamndu au borlo harma politiki ya malapizo wanronzo la pizane wanronzo plane shi yoma ndugu jojo hamba shay karu anserangalie haina mrugene domeni ya hahe Colonel Rafika kabala hakadene ekipu ya hahe wakabala riwono ze imaji wakawenda mbio watazwa na damu alhamdulillah emajialasi hii shekamna za mwangalie kabatima itia parahani nunga mwanao ka Kenya iho yemuhe daula ya kaya harumale bunjilio gabu wandu wafame ngomitsano henda tandu wandu jana hema jianu wayo ndokwa jazia le bunjilio ukaya hizo gizo na wandu walone domenio hau ufanya tartibu wa virilie maraia nova fuandu iho le bunjilio kalijazilwa ya mrika tsweleo kana leo ngara nzuri kebanu rifanye siasa ya msajaja wadoka na baraka yokabanu leo inuyezi ngamonoma ngamwirema uhamvu shamaudu ingu joroha ngarilidao wanuko nganyinao maudu arengeyezi yabo ritije maudu rikarma namna ya tarhamfu ya udokarma siasa yokaini mwanadamu adwele okamitsanze mruoi shami hanza mru fulani watukufa komori garona wandu bandhi ya wandu walovani warema wali mamazali leo wakausutene wandu ikao wakanensi atujana riwono rongo zinjiza jiri riwono makizi njiza jiri ritibiwa zanuka na baraka shekale wesi asanuka na rikeba numbrado plana mbrahe vanu banga mjelezo yabe ulanda hubi yewembo na bomi tilanda hubi ulanda wambomi ndo bi yewendo ukapreske ngamona ukana wandu walovanu wabala wazintarahamfu ndo ujewiri ndo uchovu adabu ne malapizo kabati mrutofoto banu watongore ngamnama na wamtia hauka kwa tafoto ili wahunde nafasi hao ya udea shasigar aminio kana heza swala riswalio nuandu walovanu waripo hakufuru nuandu walovanu waride yao haina wakatinga halo manza wavo ngamjo hundre mavuna ya heza rongo mzamba warmeza telefoni za hanyu mlovanu mde yao mrilendu andu tsihiru mrilapizao mwambayo zo muonao masulaha banga nyina telefoni nyina kufuru mrazo yade shagar amino kana mimi tijeleza ndongo kabla nejatimiza sujaino selewa yokambi mubiro nziani bujo bira nziani hunu tsono mrugudo mrubshahe ngumla huo nziani mujo bira nziani tsono mromi samdu mjomba hahe ngumdeyo mujo biro nziani tsono mrugudo mrumdza hahe mujo biro nziani tsono mruka tujistenge na kupala mvinyo nguno nziani mujo ono mro nziani haroko ikawo sinoko manada majojo zifanya yabo minga mwele ukana ze komentari zifanywa vanu wanuda wanu wao nsuli ndo kana wafanya ze komentari zo kangwade yao vanu wandu wala hobari nuhea hawandu wala huzimu he wandu watsongode ya vanu emartaba ndala wao wandu ruwa na nziani wandu heze tarahamfo nziani wandu ko kwa wari ho imira mrumze wahe ya mdeho nziani yabo mrukwe kana hura hoda mzenza hawe ade mjomba hawe lapize hawe kena dega honziani ya ujonesa ya ujitoa ulu binadamu timrujora ho jabana nifanya komentari ya uchafu wetimrujoje urabanu ya hebanu ya ndeye emiendo inkamtsiba numwana oze zentervaso zibiro banu muftinge banu yotola pizwa banu ni wandu nyuona komentari banu wemshenzila wabo wembuzila wayabo wandu ko wajuka muftajo wazaya sha haila adabu ine mastehi watsuzi parisa lazima ya mramanda miladima wande mramanda miladima wansalise mramanda miladima begar hujuwao mramanda miladima mbeba hukajao endo butona pase dobe yaturanda nayi alhamdulillah ngabo ambori do hi baraka komorere fungwa adhawala mwarjuwango ya wariroro washe warjongo ya warido karika wiji do ibambuzi kaja warjongo yabo
yeutima kaulu komru kujo ko jabanado ni para bana hono komentari ya jana harola mbangu jo to sekre na towe yukika kweli wa mwanadamu wa kweli hajotawo uso wahe yambenga mhujowe mru fulani unifanya jao shangwa jibanda zao haubala kufuro jabana bengakara minokan hukari amini Mwenyezi Mungu ngari swalio ranzibo tasata bo masihu jari lala ngari aminoka na zedu warizombao nezerongo ikaungwa rambi yao wallahi billahi wao bengo atimpaka roa tsahare joka wa Yusuf wa Muhammad wa Ibrahima wa Yohaumala fulani ngari aminoka ngwa jodo hundre mavuna ya hema kaulumai warambiao banu wakamiheni sana swali miso hale manza emri ya jabanu ya jitole hero yahe yandebura na minja damundu kama aminukana inna allaha la yadhlimu an-nasa shay'an walakin an-nas anfusahum yadhlimun. Mwenyezi Mungu kadhulumu mwanadamu na barongo ama si wanadamu nderi jidhulumu mwanadamu ya jaudo mrubure ulapizo mrubure ya jansu kana katuta foto no ya jahansi na kufuru ya lapize ya karuma siasa ya ujinga mwanadamu amanduo na bandaye hata shangu ujo hukumlwa Mwenyezi Mungu mwanzishie zokao do yarendao yamitsina tabaharara bengo mradea bengo mrahabano habezono masula ngam aminukana bwa komori nganyonziani ngamona weze kaliteza wanadamu wonsi pia nganyonziani nganyomalahoni nganyomijini ngamona weze kaliteza wanadamu wa kufuru wakuhima ja wada mrubize wa hao wanadamu wa kufuru wakosubutoba la kopala mvinyo wadonwa ja wanadamu waona wanadamu wa kufuru wapeu kwa ujonga sarumatsumu wadwela mbendu jamure waona wanadamu munga maonao yabarisi ndo kaze komantari zilo banu wanadamu kwa wala maka hawa wanadamu watsozalwa directe hawa wanadamu walobi ngunusa wanadamu danu wao ngamona wako mori helilio Kaborogozi njimziwana wari mwe komori matika uzilinda matuparoziona ngamziwana onziani yabo kale umjanga mwana wari mwe komantari inga mfikiro wanu hindi yajo kale umrungu ni parode na bakana ngono komantari fulani wala hamba jabalo ndo dala wao ondola mlevu lonziani tungola ala monsi ondola mru fulani kamwambia no hadisi rudwa mino kama Mwenyezi Mungu livo kamina mru rapashabisi mina halafu anambia hadisi ukana wango juo mzee wahangu yojua mru fulani halafu baada yojua mru fulani huo mgangi huo kajaka ujua kaye mru ya familia yangu ya roha kande yamfanya ugangi yanifanya ugangi mimi mwana wa hemzeye kajaka ujua kana balola densaya shayo ujua ka ugangi kufanyishiha homjini hatu fahem mgangi ngwambiwe mbaba yuka yewo ujua mru fulani mjini fulani amba meho mjua yaharende wajabanu yajafanya ugangi fulani akaparo jabanu kumgangi ngwanzo mapesa ngwanzo yode hazahi hajabanu hafanya rogo fulani za mru fulani hardaja fanya rogo fulani za mru fulani yewo ujua mru amba wende mwana hangu uyaka ujabanu yambe kana yakeja au yake haruma tarahamfu yatsikena ubinadamu ya aniyambenye maisha wende mwana hangu shando ndro wanambia hadisi hiyo yoka zerungo nambia oka haja yafanyie mwana hangu base mwana mahahe yode hele aliho mjini zisomrejei yabuyo alama kana zinubure yerohombu jokango irumilu yomrubanu badibanu kwele Qur'an ke jamarabo ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid haina rongomri hamba illa raqib au atid kwansi hao kasurukana hili sojoku suda mayanyu horohombi banu kana gomsalisi au mde au ngombele duambi getojoku reje mayanyu yabuyo tsirogo kama nadamu yadoji paswa shaitswa bari mraja banu adea bari mraja banu alapiza wa komori nganyibana ngamziona nganyishahidi bangani mazahidi banu ngamonoka ngabo mabani hatu wanaume razalwa kinaume ratilwa shioni raleloni mbabana mzaze owanruonga maono kalite hiri wakati lonuo kwa tuja banu wajibenua hasura za kimanamshe wajideklara kwa wanruashe izo kamsibanu mwanao izo dizo mwanao mastajabu bari mrajabanu adea kamsibanu mwanao malahoni ino mijini yokaba hainu shababi ngomba zingara mbaba hewa mjini hamrembe hamlapisa kamtuziwana yekamtuzono kana bahamwa na msheho mjini gujuho wa mahakuma na mitsano hata pote habiri wandu endare gagari halala masafari na takado tsunne tsunsano hajorejo mjini hula endo burongo
hapo ngafikiru kaza komantari juko fanywa banu izo kazifanywa nindo warunda wao omrubiro bahanu yatsouriya kangabo mbaba yatsouriya kangabo mjomba yatsouriya mji yafanye zwanza undo jondia yo karinga mrongo bana nifanye komanterande ezo kamtsuono kanganyi banu mwana matura muge bange na suije za mrume na mrumishe ngamwizisha banu yo kamrungo da har mrumsha hitwa hamfufua hambajao hamtola mafoto muishia yo kangabo mrujuzi banu yalola mrumishe yamrenga mafoto yenda ndugu yani kawandu ya sambaza wende mrumishahe ewa ngafikuru kaza komanteri juko deziwazo banu izo zando kasi dwanruwa ewa wandu muonao kana wajideklaro kana yemrumishe shange mrumme wakati rulonu wandu wazijua wa yatona ndwanongo ngafikuru keju kufanya komanteri yo yambeme mrumishe wondo dola banu irewe yachocheshe irewe nadi mrumeza tarahafu ani mrukeka na tarahafu yakajudea sheni mrukeka na tarahafu wonde kujudea nari amine babi hiyo ili tesekurita haramwana damu wanu wanjia wayabo tishia mrujuzi yako nifanya komanta ramba uo yonuka kumba ani waharimi mnuka kumba na mwangalia mwanadamu amandu yamba kaula mandilo elo lohamba ni mruhindri mruyahimila bani hahe ambao unuka kumba lohamba ni mruhindri suwa yedaba suwa wamjufumo suwa umlevi yabo emrujukona kasifanya komantari amandu yo ngonzo ni pare yo wala memjua wala ambao unukakumba yabo ngozo njila za wakati yo kaganyo mijini nganyo mirani kama naweza kaliteza na damu wao wekiti kazanita security pande huu ebenge watukufu ili nsi yota warmwe suje ye hadisi ya ukaya ile wanadamu heban wala umemu wa daula na rikera dhibesi ile yafanya siasa nywaru masoma mjuao ya ukaya haina mrugende domeni ya haheabo leonga sibanu tikaufikiru kana baya la jaman sijuu na wandu walona wandombio kama udu warengensi ya hatu ya waru wanda watsanganyiha na wala warumao waundu engari jufanyaje shelemwa hani bahamanda lili tijiri engari jufanyaje vanda mahamiraru baalama jamada lili litijiri Henry leo si wanadamu ikangara aminio Mwenyezi Mungu yoka mimi ngamibanu shaijokini shamwa hani nsikae yabo su aminukana yunuyezi ngejukirika simano abagari wanoniyo haunga mwanoniyo maudu itikae maudu ngindo mwende yabakambala malezi hamanda yayo yokanga bajiruwa baya haru mwensi ndemwarenge politiki mwitebo hari shaka mtsuele okana sawano darasanganye riwanezo ufanya mmonoka emajianu asihimu hajuzi haunsu jonga sina ambisesa tan 2012 emajianu asiha warengo wamezuringa ewa kama pesa mangabi ya jaman siju ewa wanadamu wakanense wakati huo ikawa kawaelewa wafanya tartibu kawala sema jiha tartibu rujokara wasulibanu ema pesa wende maboshoni yende mara wasulibanu ibenge memono kana ngari tsongo chifufu abure ngari wanomba na yabure ukamkabanu baadhi ya wandu walobonze warengeza ngo zirwa zibaharilia mmono wakakomori ukamkambe namna ila yoko wakomori wele ukabalali mama zalie kanzai komori mmono malane majasiha hende kawata tamri amde habiri bala hawatundu habirendeza yabo mrugole ukana ngamwanombo ana ichohunganyiwa no walohula mwani yao yokanga mwiwanao nai yonde elimenele wao ejukwanza dengu jujude shekanga mwana wemba naro wala yekura ijuka yunganya yokegebo makambo kana majelezo kalima mazalie kanzao wana komori sola ngehulangu zino haunga harma mabunjilo hiyo base kabale kuro iko tsanganya nanyi weyaenda hula rijuka riwono ajodungwa wajoka dega nomwono kaende hula habiri ngarijuwao kanga bwajabano abasaini wambao kana na mjuhe waoru kama kandida jana wakandaja rumensi wakambo kanene ilo na tsole na towe ilo na jamu na fenjao ikayabala bomambo shosha hanyu ani mshimilikio yabo jana njoka mshizinga ranro bahaba sainu kamjajo do para wanduka yelo na jau na jena jau izo mana makanizo mjuao ganyi yabo enu sikupa kufanya formation yabo za hema dhamana za hele za halatu za homdwa majiula yoka wakomoruwa kana waruka lili ya omro rao jasiha izo mfanya formation mkamjua ka enjuru emajialo kartalaga josiha enjuru le zalatu ngal josiha mezurinda zibi nabo mali na mali
ngatoloha information jizo riparo fanya tartibu yokana rita security yokamaudo kale zahanga la nzolije shawa komori waone hazia safanyiwa kabla lezale jaja nganyabo information zifanyiwa uswe hatwari ya hele zahala hatu wanruwa roha wanruwa fanya information bonze na hizo karijao no kana ze information zafanyiwa no wanruwa kayabo wafanya mbarongo yo karido iwona jaukana ze information shiwe na mejana mangabi zafanyiwa wakamadhamana waroha wenda wafanya information zale zahalinu sha wasawa sekurize maudwe kangalisi hao shaka sino makinifu ukaleza hanga lijubira lende balan fulani bondo wanode wafanya information watamsada walizia kabla lejasiha kama sizafanyiwa ya maudu kaleza halamro longalisi hao galjujali ranganye rikiabo rudola umuola ulio bala na habo yo rongo ya kabladhimuka leweri wane hasiasa ya hatu yokana leo wanuka twanzeyezi wanungwa nzewezi shardi tena ya dhamano lona ezi na dhamano tona ezi riketi rudofikiria nsi ya hatu aferi ya makafa aferi ya rongozi nji izo karjahane mazo ya ene mnai yoka leo nsuharu masirikali shale uri tsanganyihe haudofikiria yele baya lijoko leho rujilia engar juli ziyaje iyo ndeheli zinu pia walio Faransa na munu pia wuju kanti hafaida ya hoana komori wa hoana Faransa wuju kanti he faida he Faransa wakati duo usepareana he siasa shekandongo kawanga joka na faida za hensinu haunga joka na hatwari za hensinu wakati duo uparana wakanti watsanganyiha wafikire ni mrajane idea hahe waone ilo njema ili ye faida ikeyo nzima izo karija zoe harumwensi hatu shezora zoe harumwensi hatu do karije banu wonrongo wao nsohude nsohula pizza shansango fikira na zamba juzi yoka banoni sanro wa upando lazima ngabole titi ngabole ku ngabwe sima ngabwe manevro ngabwe maso hata upando juhe yaunga maminukana wanrule lansi wanruanze wondensi ndenumna hino eni mrahibanu yemebanu yambeze fikira zahe eni mrambe jao ngabwalo banu ko wanza do mélanger deba naroneza feriza jiriza hepist wanralo banu ngamonao hepist ya tujao banu haina saya mbuna rehemu mzee watu Muhammad Taki Abdul Karim hamweze duskuru zahe ambaye mwana mkomori ekauro habonze rogo mbili ngela dumokenizo handani do sitiriensi yaho ekadwa bili de shewo shansi yaho ekadwa rarubo de mahaba ya hensi yao leo ngamjukwelewajo kana mimi ngamina mahaba hensi njebano nwene poto lijupa sensi yangu aibu njebano ndwele nezaharu mwe dunia na mbaga mwenawe komori heli liyo komori kwa tina mshana wonyia komori ngio na jao yabu mimi nsine mahaba ya hensi manga mrongo kao hoka rikusudi yerudo rongo shikomori zibakie zatu bengwa ngarujuka ngabo traduction bana ngabo tarjama ya hema kauluramba ubana shau mwe na stirensi hatu na rungosema dhamana hatu wala wanzo warume maudu wanru tsanganyiha ukaya ekaero poratungu giombi wajiri ajali yowe hatu sonsi pia eke avio juko bala wanru jabala wamru opoza wamru waezi yabo izonu gozokana wanru wa kensi ezabari rulona mnainu ezabari balo magama na rifanye tartibu benu ajali hatu sonsi pia ani karitsu tsanganyiha hafaida hema siwa shaka sibanu hakufuru haambaja panu leo kamja mambo kana mambe namna nzavyozi zia hauba jiribaya hawali mamazalaro yabo solution juka ulekezaza ngo izongyo ndaho yenga mwaminiwa kana maudu yensinu yensia hatu ali mamazalero hamaudu yetartibu inu maudu mdemrenge kafikoro kama sijombula ni nafasi yokabonye demlona akili mbalensi abonga bwizujuka humbirani ikaonga bujuko bwandu wadumla huwani no muhanyu yabwendelia sasa ezo ndizo rahunda no tijana mfano banu nyumeri banu yokabaka waze watu Mwenyezi Mungu ajua rehemu weisela sana Said Hashim wa Abdul Majid Yusuf weimze watu Bazisilim weimze watu Ali Mlaili kanchoshala nai wo Sedali Kamali wo wansipia wakabala abasi jusu Ali Mrujai wanruwa wakaya na mnabi alama yokawanruwa wadada bonzi wepetsi atushe wakaure mana wao motiju shawakana mahaba hensi wakahenda hizi kiasi hao insi hatu ikana sheo mana 99 mintisa wa 90 na la wakomori huenda Egypti baseka ho utsonda bahanu
uparsa egyptien hambio kawe mdahu hamba ana min juzur kamar 100 ahsani nas mungu mwanadamu wema na mrule de Egypta baha yende ambe mjuzur mi hatu komori hawaenda Arab Saudite ambo mu hatu komori ya jaoni yoka isarji declare namna ya na unrogo zinji ani ya dunia hapa ngwara mboka sina dini zinji bonsi juu heze kalite za wanadamu ne martaba ya wanadamu yani risaga ritawensi hatu usuri gari pawe sheo garongo ulu haza kijeni banu garongo ulu haza za kiarabu garongo ulu haza shizungu garongo ulu haza shingereza hausafi hensi hatu yenye yote heli ya siasa riwono wandu wasomesiwa nensi ya hatu riwono wandu wasomesiwa nensi ya hatu wajahunu wodu wandu ondra paki handani wandu ondro starabu handani wandu wabe hamwe nsinu waja wasoma hunu walola hunu wafanya hazi hunu abangu wandu wadu hazi wahimba abangu wafulawe nsibwe wandu wangu hunu ngabo mzima na mwisha nyumeni bano ya kausafi hakaulahu wajau magozi abo yonde namna youndansi yende namna ukainsi atu jebadili kanga mwana wakande namna hiyo bahimi sida minanyi haruma tartibu za namna hiyo na makalima namna hiyo na kufuruza namna hiyo yoti delira lelo anwa baba hatu yoti delira lelo anwa tata hatu yoti delira lelo yoti makaulu raparosho malahuni hatu yabanga mrisome sao yabanga mrambo zangina abaha makaulu riesha banu mrambi yao izo zangina mrambi yao abasainu mwingeti kazani biro pande huo nono sokazela wama wandu ambao kana emwahe daula yekane rubisha hensi bajo hende bunjilioni Kenya mono yuka ihoya kaya Kenya emajia laka usi hata wafu wandu zaidi ya rumegomitsani huenda nole bunjilioni fanywa Henry zila ngizona wandu wanikwe domeni ya hao wabirilia nuko mada zila lewori wono kolera fika kabala no mwono akandene ekipu ya hahe hakawendeze mbio mzee watu Mohamed Belu hakausoni mwae nana waziri yani kwaye za habari za ndani mumono bana fakimrada bakavala hakabatima ndenao ze juhudi za urizi wanobwa komoni yemjanza wafanye wakawacho habari waremwa nevua hili walo juma ubirilia namne kawe ajalila watife alhamdulillah zenyumba zimenya shaka watimri hafa na Kenya iwe muhenda wilaya kaya wafuandu zaidi ya rumego mitsanu henda hasa wende majiana nole bunjilo keli jazilwa yokati wone sokana heba vititirele wao rongo muhenda ula rais yekahende mahala yo ujua uziale bunjilo hareje kanga bogeri wansijua hai au kanga bokudeta kaende domeni yaende lo rais sheka leo haringa bo upepo wa hara au ngabo majia siha hizo gizo na wandu wanikwe domeni hiyo wende nizo hamada babu rilone kolera tima doktori nguwa yabo yodo domeni hao ngwamba wanrukana richitsanganye bazima ngwamba wanrukana mratsile mbendu bazima jao mratsi wasomu hono mratsile mbayi batunoka kuja wasomu hono na muhesemi hono na mfenjao warinikawe mezwiri ili ripukane no wade hunu warongo yabo winge ikalonga rifanyao siasa yokarike banu bangari yengo mru fulani au kartwanza mru fulani ridiwa za kaza nyiso za hatu unjini wa hatu ngarambulano kazinu parti politiki zakana waruja na waruma watufanya rongo domeni hamada zinu rijoka na wakawa hansi wandu yabo wakauruma wakati huo wakaya majiasiha mapesa yaja karjaone mapesa yao yafanya barongo kafanya mbamezuri kawo yonsi jeru katizambo kana ze ani makafayanu madhamana hatu ranze sarajuha wote dondare mu information surtout de les halila wenda mu information malani winji wafanye information shelea ujiri wenda fanya information ni mrodo mapesa hatopo shoni shakarja projara wana alama yokaze information wafanya shaye serikali wafanya rogo fulani tazinu rikeno makini fwekema jinga si hao maundu au kale tanga lisoma maundu sharu rivuku zinozo kaja prozi wona ngeri sijirinda kan malawama zo kardori hemo haidaula no mmono izono ko rizele wao rjokana haini mndu hanikwe domenia no hanikwe domenio kana rogo za makafari wao kozepoa kaula la mwemijila wazimane ne directori wa hao haubirilia watike mwanadamu johufa alhamdulillah wavukisha wandu wao zamalize ende shagarombo Mungu yoka rirejaiza imani rakensi redhoma na ulonezi redhoma na utonezi rifikiri emwahani kama jamanda anunga si hao ngaricho shedari yazie jeshe lemwahani ritujwangamia yode mimi nakafikiri shinsirugo ya dola usori jerido dezana na jam ngamono kane siasa hiyo nusari danganya wasi
kabati hata mkomori uelewa kabati mkomori uono kana gabu mshinzi yokawanugo deso na ishanga botsa wanu koma unu wajoja warivukisha mwanze problemu zinu shariba kikufuru lapizana wala kumredi wende hula wala frokome wende hula ale wema kandida wende hunu senario jau ajalizi njiza nzo zipangiwa wanakomori bahari ngaranzawo yezi henye mwana mkomori ranya lobo tiju fikirinro yokaharo handu iza mharaka wende lilo utijokiru hadalwa ni mrikao kutumwana na mshenzi wakana emeisha ushemezao hawa jo yanza mwanadamu hauni hayabelo kodeni jango yaono sheba kukaya hunde fursa ya ujaritsa bazizie ya ritole maisha mai hawe maisha mafubi ya lobo tiju mamjoka nsi atu tukarjana na dhahabu nsi atu karjana diama nsi atu karjana rongozi njizo kana leo rende nagashe na hizo zoka hizo zujurenga rilekeze rifenja ribaki ukarkensa mpango riwonena mnarjushe darkena dima la kweli rifanya exchange liriyesh rikena resha simatiju ibaki ukarkensi ritualiena mnarjuka no ulozi ukanda utajiri lonuo rilowe nikewanu ilirishinde riyesh izo ndizaba kirkensi rifikirie yensi shekande namna inu rohanjie senario malahuzi heni mrajebanu ride rinjeze fami rilahulane wengwanzo ujulwa weja etandi sorongo ranzi mwahendi koranzi ranzi 2019 fuka mivaranga mrongo nutsu kanare makusudiyo nga manzo njulwa pasko iwana akili wa shashi mrudunga makaula mande haliyo umro na akili wa shashi mimdahu ikalo mimkomori anjabu ikalo mimkomori tijanga mrongozo wa komori ikalo mimkomori tijitola nga mivaranga mtsagoze fikira zatu anjabu vanu mjoji shangaza atamitsika fikiri kaya wa mjowambia hizo de masenegale na wa mwarenga wa jobanu warongola wa komori do majoba ewe Henry nu Senegal na ngozilo komori she mimkomori tizalwa komori gaminore ya wa komori yabo toka kujipermete yewe mdahu yewe zalwanda we mru Henry isajirindi mine na juhuzisa wonso hujua yokakujato usoni urambu wao mchujo we mru Henry ni yabondo na juhuzisa mina jibenu walobanu mkomori hamada we na yewe zalwanda yewe ndo msuhurambuwa shamina jibenu walobanu ni jivumo na mzee wa hangu na jibenu wanifumba mjini hatu nifumba simu hangu yabondo ajonu soka ulanda hubi karakaradhi wanokana baraka babanu leo rizalo armwitsi ya komori ula mwakinisho rijebanu leo mrubari mrazala kapitali shabungu jojabanu mitsizala kapitali yabungu ne umru yala mji areti kapitali yenda huba pa kutso kapitali armwe miji hatu salamu anama mtukufu kiki dahu kubala hale imanaru ya radwamba kapitali imijila ndo bakale koli waradwabalia ezio wesahula ndo soma abahena mjiga bale koli imijila bakawaru wakasomesa dini waradwabalia mikoba ne miswahafu ndo mijini hula wasome Qur'an yenda huba papatso watso palashi dahu batso msihiri dahu yabule umrati jajado jire mukana haribanu mimi chau sila male fulana bongo amone umri ala mji fulani yokareti kapitali mimi tinoparo jabanu ndo tizila mji fulani tizala mru fulani izo kazirendwa vanu heni mru yokana leo mwanzo ujue kawe imri azalani mru fulani hao mwanzo ujue imri ala male fulani izo ambao nezitendwa shabanu gojo jabanu ambokana tizalwa fumbuni miyo hatumi samihuli mjini muhatu mworono bechanani miamchobelezi kapitali zatu muhatu ntaweni muhatu shezani muhatu jao ani ngovumbweze kapitali za hapo basema kaulu wambao waraba walati mwana mshezani walati mwana mtanguli mjini walati mwana mfumbuni walati hekendri wakawandu wao hale wanduaka huendari mwemiji hiyo mrala wende tujini mrala wende tanda mjini mimbalad na hadha haswa mrala wende yende mitsamihuli mjini mrende fumbuni mrende ya rengo starabu abondu wao wakati huo ini mriala mala na mandi huenda mahala yani yabo mwanadamu hakaubali ya ndongoza mfano yabo kana ukirile umra jambe tsila fumbuni alafu mfano ubali ya uja urongole yao ujikazo kewe maiho hawambe umikoni yunduka katsulingana haujambe mtsuje zuka katsulingana hapo mbujo shanga ibanu hala kapitali yandahu lumra jambe muhatu bada majila domba shaze tobia za bada majila domba
holiho ila kapitali zukazilingana na moto delenka zetwabia zokana leo huletana mjini haula nsujini zukazilingana za mwanadamu kwa hajaba nungufanya nuko zo delenka zetwabia za mwana mtaweni mjini izo kazilingana na mru delenka yawe kalongo jikazo kawe mwa iho zetwabiane makaulu ambao karijo ube hamala hundwa jina patino karifumba mjibano penge yode heli mimi naelewa ndo kana baraka aila namna yo kana ngarimao banga rongo wao na restei warishili yao banu warishili yao wakonsi yo banu mrajange banu burongo mrono mrakansi banu kudungo mru walati ukabale mtini mwa mru tukabalo la mru kamra tujabana ado yado makerespe sho wanadamu ko ngwanzo juezi ezibirao welewa ukana leo gejukiri nambe kauluban yatukawlijua alijue gejukiri leo ya jonongo za birabo nsijue yatukawzijua kasibano lazima restei warangalia wandoka na baraka bono warangalia zinsi nyama warangalia wansi marensi sho warangalia unjini wa hao wanondo na akili wanondo alelao wanondo ikao ani woma dhamana shikalo mru kwanza jeban yajake manu ya duede yela pizza yejone sana kufuru simambiani handa na timis zikomanteri mbimzona ubana wandu jona mrubani hangu yajanda de mrumshe hawenda de bwizi hawambe chao hawende hambe munu kana hii basi mwanadamu huo mtsedata hule na mtwangala onziani no mijini hanyu myeshio esko wanadamu kwa wati kamtua jua ngamwajuao ndugu balo mvinyo njao na wandu ndugu no mwana mshe yatutimu maha bote aroha biri wandu daba kafanya huruju afanya mezi hiyo haunchukada harijo mjini watinori mru yewo ndo jonri ya hojabana ndeye ganyo mijini hayo gamona umrugu imula amila mteza hamde hamla pizza mrihimbu mremila wa baba wa mja wala huwa yemru woja nifanya komantari banandre mdutsihiru wongu jora hoja ndeye nonga monoko mjini hawo nde hazahe yawo narelewe babanu nujo kamjufumo hadwaba makaulu shabala yemwade waronga mnyashonyi nao ngamjojo na mrugu rongozo banu ndaba balangene yankili balangena gari balangena nyumba balangena wana shaye mwade shaka mjaishi nyina dakika zinji marambo wade wahe shabada ngurongozo kati ani gamdra hafu katina ngoza nkudi ani kajareda hakolo shari ngamombo balo mrulo nankili na mchonja harumeza live muone mwanalize wanyi moderanzi wa mjibali wa babangu wa wandu banu ujona mrugu rongozo wandu banu deja yalale yotirespe ujona gamuga mrugu rongozo wandu banu mraya kensi akamba balangula ho ani gurongozo ani zinyama yabo deja gamonao yabo banu mwanadamu yujukana gemra hafana mnayo no balake mwade na analize babu wa komori nitsitulo haruma piege za ukarudo kubali mriesali se wandu banu mwere makoti mwana bala mrugo mbokweli na rutwangalo mijini numyeshi wa hatu ya huwa nadamua yabo manadamu jokangu nifanya komantere okangu nsalise banu na mtwangalia yabo izo zinengana nando mrujo subutajeba yanifanya komantere wo mruka kumba wo unuka nai ewu manadamu hindi imrajo subitana beno ngojizo umru hindi na mkalifi umru hindi swaye daba swaye mjufumo swaye mlevi yabo katsono komantere mandi yo na nsorenge manadamu wala nimhensa mwa plus nzima habo manadamu ulona akili ujodo ado hima oshina na mdomaduo yabo ndo ndamu kwa notso na kama mjufumo amadai yabo ngarjo helewana rudungane banu hasalama ulona master ulona akili ngarjo dungana banu restehilani yode linele wange watukufu simambiano banu kana rikana mzee wa hatu yakawishara mweti alarinyo abaha ngujindo armea mji mtukufu wa Marseille ya upara Ibrahim Abderrahmani halarumu mji mtukufu etana mjini Mwenyezi Mungu mrehemu yamsamihe madhambi yahe hafarikosu kwa jana karombo Mungu rimswali rimhose ye jeudi yani de hoa rimswali ya hoa armamidi umsiri harmweteri ya Filispiat ya rohe vendredi huenda harumu mji mtukufu etana mjini ye samedi wenge sijomba urujo pare mesilamoti pia wikangwa jihundrao harumao mji mtukufu wa Marseille unu nderake wazima rimswalie bangarujo kengayo ya mwanadamu ya lawa ya chiania ukangondo ya swalie maiti Islamu Mwenyezi Mungu mfirile madhambi ya mtembeboni garchongonda za ajiri zilaba to garchongoe shewa maudu jeri riliwazo benge na rende hawinji ya hoa ikamwa benza haruma midi midedimi rijunda harumeteri ya Filispiat
raswali ya mzi watu huo Mwenyezi Mungu amrehemu ikihaparwa na heri rae remesi la monti pia Mwenyezi Mungu arinike hatima njema ikamgwa benzi tinjiaruma Yesu jea Muhammad Daudu Kikitso nesa tiriti njia mbavi haruma ya feri ya hema jianu Mwenyezi Mungu jelekeza virazi viri mbwa hifadhi emijira ikamgwa benze ya hifadhi mabavu ya sayabaki kama wenze ritikaro mapaniki la udoka na jao na jao cha Mwenyezi Mungu jeleka bala rikau hosiwa Mwenyezi Mungu nikeheri harumenti ya hatu ya itukuze yarinike wandu waju kama watwania haufikiri ya enti maudu yulio ikaroha runde wandu waju walezi au risomesa namna haimalezi au risomesa rogozinji au jawarinike rogozinji kau kartuzi parisi wakati luno uno au zimanki mauduri hunde walezi kama wabenze wajujenti hatu itukuhe wanrado ivumbu wanrado mwe dunia kama wabenze ngwato ele fitina lomo tiju ngwa hifadhi mazababi kao ngwa fikirili wao anamne kao ndi watu la rumajali Mwenyezi Mungu wahifadhi Mwenyezi Mungu ajeleze ngikao wajuzi tamani mazababi wajunda warumenti ya komori Mwenyezi Mungu ajelekana zedu warizombao inshallah taala so hale ngwambule nimesha mema kama wabenze ya ufanya hazi za halali mwangaleze famiza hanyu ngwamhifadhini ya mtoweni haruma zi ajalikao ngamonao zijiri na abo omwiso hasara wanashe watu mabani hatu wahu watu wedona ulawa duniani hasibabu deze hasara mbitizinu deze komplo ikao ngazifanyi wao hasibabu wanadamu ikao ngwanzao yezi wakati ikao kabati uso na faliki katima bianu kana haina tomaya wanrwaloni hiyo ukana yensi inu gejuka ujiswana ndu fulani yukaya ha ekip imakinisho wanru na lideri na programu shanga monao na parti ngamonao wandu wanu kartujwa kardungo parti da hivi ekipu da hivi sha Mwenyezi Mungu jorauni ekamgwa benze yo ndo masula haya nde kasivan kabati batabu na mtodori idea shangara amino kana haina mru ya adam rubure yapwa hido adam rubure ngwanzishiwa wazima na ukazimbiza hangu ngajodore ngwa wendikiwa zinjema zaho nika wenge na mdu nzime madhambi kati batabu kama aminukana kami mronya miza njajo javanu ndo hima vanu nerongoa Mwenyezi Mungu natukuzentia hatu kama wabenze ya jelo wade wa corona unikao ngujunda warma yensi hatu nana ntibali na mbali mesilam ngwa wa hifadhi yari hifadhi kama wabenze ya utoe haraka rejea arma yala maisha yetu kawaida kama wabenze gari johana na wakati wa saya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.